Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić predvodio je Denver do nove pobjede u NBA ligi, ovog puta nad Sacramentom u gostima 136-105, a meč je završio sa 36 poena, 12 skokova i 8 asistencija. Nastavlja Nikola Jokić da pomera granice u ligi, pošto je u novom trijumfu Denvera bio najefikasniji i umalo ostvario novi triple-double, verovali ili ne, za svega 29 minuta na terenu. Srpski as je prvo napravio ogromnu razliku u korist svog tima, da bi u drugom delu meča mahom presedeo na klupi. Impozantan učinak ostvario je uz neverovatnih 87% šuta iz igre, što je podatak o kome ovog jutra bruji čitava Amerika. Jokić je iz igre šutirao 14 od 16, od toga za 3 poena 2 od 2. Imao je 2 promašaja sa linije slobodnih bacanja, a Denver je, kada je on bio na terenu, ostvario prednost od čak 26 poena. Ponovo je Nikola prodavao fore Amerima, a njegovi najbolji potezi ponovo su završili na društvenim mrežama.